Veliki pozdrav svima, moje ime je Danica i u današnjem videozapisu nastavimo priču o iskustvima nastalih prilikom korišćenja proizvoda sibirskog zdravlja. Ali prije nego što počnem priču o temu, nešto bih vas pitala. Nagle vremenske promjene, jer praktično smo iz letnjih haljina i sandala ušli u zimsku garderobu jakne i čiste, da li vam se dešava da u toku dana se osjećate umorno, da vas glava boli, da vas nešto lomi, da vas zglobovi bole, da jednostavno počinje bol da vam se zapušava ili generalno osjećate neki umor u organizmu. Sigurno sam da veliku većinu vas muče ti problemi ili ti simptomi, kako hoćete, i to bez obzira na godine, na čak i status, da li radite ili ne, ali u toku dana ovakve tegobe i probleme velika većina vas sigurno se osjeća. I pa, sibirsko zdravlje se pobrinulo da, želeći da nam ublaži naše tegobe na koje jednostavno medikamenti apsolutno ne deluju. Dakle, sibirsko zdravlje se potrudilo da nam ublaži te tegobe kroz svoje proizvode. Danas ću vam nešto govoriti o jednom, zovu univerzalni balzam. Ime mu je Odon. Univerzalni balzam širokog spektra. Odon je u suštini mešavina eteričnih ulja i lekovitog bilja. Posebno je delotvoran kod ublažavanja tegoba, glavopolja, bolova u zglobovima. Ima pozitivnih efekata kod zarastanja površinskih rana, odnosno nekih povreda tkiva. Deluje kao zagrevajući balzam. U ovim kombinacijama u njegovom sastavu eteričnih ulja različitih i različitih biljki, Odon posebno pozitivno deluje i konzumenti tako reaguju na terapiju njima, odnosno korišćenje balzama, kod upala zglobova, kod osteoartritisa i artroze, kod bolesti mišića, istignuća, kod nekih povreda kože, to sam rekla, prilikom zarastanja rana, kod uvedenih sekata, a posebno je delotvoran, i to sam proverila lično u praksi, osim kod glavobolje, što zaista ublažava, kod osjećaja zapušenosti u nosu, početka prehlad, to smo svi, ako ne već ove sezone, ali svi nekada doživljali. Kako ćete koristiti Odon? Odon koji je pakovan u ovoj maloj tubici, ja sam skinula originalni zapušač, čisto da bi vam lakše nešto pokazala. Znači, kada vam je zapušen nos, Odon ćete sipati blago na prst, a veličine graška otprilike. I stavite ga na nozdrvo. I udahnete. To isto ponavljate i za drugu nozdrvu. Evo ga nema. I blago utrljate. Vrlo brzo osjećate pozitivne efekte uzimanja ovoga. Inače, kod mene se vrlo lako nos zabušava, pošto imam
dugogodišnju devijaciju nosne kosti i sužene te kanale. Tako da, bez udona, odnosno ranije bez nekih inhalatora i svakojakih čuda, praktično više ne mogu i uvek ga imam kraj sebe. To bi bilo to. Samo da vam kažem još nešto nakon Todona. Onda je u stvari, odnosno i zamislili tako i tako ga napravili, jedna, ne moram reći, fenomenalna kombinacija nastala skupljenjem na jednom mestu iskustava narodne medicine i moderne tehnologije. Ja mislim i sigurna sam da nisam pogrešila što koristim odas za ublažavanje svojih tegoba. Toliko od mene u ovom videu. Pozdrav sa moje strane i strane sibirskog zdravlja. Kad neke naredne prilike moje misli ostaju sa vama. Svako dobro.